Jo goro kwena wale goro lad ni jane ideal taka Western world. Matika Canada, tika Australia, tika Europe, tika US agwame ka America. Goro ja jo me de ja kedi share kada mo long tie gen jam. De laro ne kon community no re mentar ka Western world gwame ne ci kon len ko ne ci ne kon ci ga kor ke jan gwa bar me almost ke joke lew joja ko ne chana ma kana ser ulang ci kuma che on ko ne dong bene kon ba bana kana ke chana ke jaga 2013 gore je won ne kon dial bana ladan bana jalat jega longo won ne de kon gwine ne kon ko to kon wen mi te freedom ro na ten ma daran do lar ten da barar wichar da protest da wargana da ka gor da nyot community dong international community dong da ngach ko ne te ga net nake te chwala no la kon ci kono goro ne youth kon community dong won na ka kon no kono bu bieno kon go mane cha kon bu lok no kono ne bu goro kon social media ga la pay du la jin bu mag roj bu ngak roj na mane cha na bu lok ka ane ko ne dia la community no ta ka America gwa mane ta ka Australia ta Canada ane waje titte no ko tiga freedom ko di dor lar na ka ne ko di jawdu di eto weja ne meda kon lok gore je gwa won ne kon dial yen community ke kwar community ka no re gwanne kun dia gwata yen no ne mede yen la let de yen to blok kun den horodin magwa kelde ka bara de kan wargana gor de community dong de kuma dong de kuma ngajo ne okay na kana keneti teke reng mu chike jek so de kuma sa Sudan de teke yen do mu cheja na mo kur changen kon long kon kur la terga dupungwan de terga dup ko ne international community dong de ling o ne teke do mu chwala norma naga teke do mu chwala norma liuni changa kwi monde te do mu chwala norma pen ga raide ne me ajan do bada kon long kaje ko ne da community don ngajo ne kon liu kon so mit kon demonstration la ti kon protest ti kon bara tel wargan de gor kon ge arayna kon ko social media no kon korodan bi community don ngajo ne na ko kon de bi international community ngajo ne te ndor mi yal nor mi liwude ko kon ko ne bi liw no kon ba nga ci kon ray keter mi let kon ne me ajan ko da kon long mi let kon ne de trarti ko nuare almost ka dur kong de kan 75% win the altitude to tente one ka long Lincoln janga ngwan Lincoln dur kong ngwan bu ngwan nan chabia wonen len kon lo kon shi man kon geliw shi man kon go mi gore ya ga yen community nuare mi taka America go men won yen kom par community ga dia ona je ko ne yen wargano gorde international community la ro ne kon na kane kon dur jol no chelo no ne yen we ye daga na ke tob yen yo ne chiang ta kono kur dong de kono ter ne me kur mu di long me ken ko ngai ni jëm de kono la let gor je kon dial kon ne de chwale noore en kor community noore ta ka America go ma guys chana jawon ko ne de yen na chaw lo ku ne ke de na chaw go de kon la yen romtin de yen barar ke war gandi ci agor ñu den ko na ka community dan ne me de kon solution ngal je once means international community janga jo na ko kon de kon ta ke gwan me je kon ta ken gwan ma tot that is a solution muton men daben okay la kon kumbe ba kon cheke ko korea bol kana kana kon la kumu mu ji cheke ke ndam ki mu che dong chang na ga yen chang ba tuk ta international community me de ye lok da cha da ngai ne na kana ya bol cha da dier ko na ga gor je ko ne de la noire kon dial mu cha ki cholo noir atige nget ko ne atige loy ko ne na ga ji dorun ke na ga chemore chan jawon ko ne yen bara chan community tan chan jallo ko ndial ko ne ci bandi ne 73 please guys chan e chien bram te ko US go am ngajo ne ngay ngot ke te win mit te ke ngot malara na ko ne di ma guji on di lar me na ko ci mor di raj di jawdu di top di do di gor de community dong da ngaj on je ko ne de yen share ne me chabele la korun ne te ka afrika chabele la kor ne ko ci akor long yen ga lan chala yen kor community ga ta ka America ta ka Australia ta ka Canada me kenyen barar a kenyen community long ko mobilize kenyen largo ne nay ko na ka ke e chia wi wuchar
charon ko ci deserve ko degen barara better dia goriana ko social media ne na ka ne ko lel ga men ko ne majala la duno den ko la kwanya la kor community ko ga jamo ko ne bia yek dur ke menang nore bia dilat bo bia lat ga jawo ne bia na mobilize ko na barar kan dia gadda men ngu kan dia ne ta ka america ko ta ka canada ta ka australia bia din your community dongo na ka ne so guys chana jala da mi che jana mo langane yen kor community ga nore ti wujo gwa ti ta ka america gwa ti ta ka canada ta ka australia chana ne kon men kan ga ndu mi chen mo jawda wo ga ye bia ta kamal anda manunu mak